الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله عز وجل يقول: ربي قدانا كجو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جني إنسي أوانومني أكنا تكشوم سنيف مالي أكنا قبرنيف مالي يجا أكسيبو ممنيمي أكسيبو ممني عبادة ساتيبو ممني عبادة ساجتشون كل وان ربين جالتو جتشو أكسيمي ون ربين جالتو هندي عبادة قرآني عبادة برنوني عبادة مسجد تاوني عبادة أما هو عبادة جرة ربنا الروح كيف أركبنا دارب بجل كبر دارب بنو حامل كيس الدون نجي سفتن الرئي وان غاري غرة فينيا نيتني وان غاري ربي سنادا كيس جرو في جرين يا كيسن كيسن توان غاري ربي سنادا كيس هيرم فيتو في خفونا فروس وان غاري ربي سنادا كيس هيرم تفي خفونا جروس جرين يا ساني كذا وان غاري ربي هذا كيس يا ربي آمين. الرا وامبريت بوتا اگر سيسا مادة هراشي تقاو مادة هوني بشمرني وان غاري ندقي سفتني خراس غوتني تنجل قبا يوم مدر جل قبتن اللي تنس جل قبا محاضرة قدوم كنا إن شاء الله قافة سومني دهاته قافة أمورا بسا برنوتا أمتا قافة سوام بريدو في خان الرجالو أكاكنا الربريدو أتا يسمتتنا الربريد أما كرفوني خان الربريدو أني في سموتني غرا غرا إسني هرماتو وياسن إن شاء الله حالا ميدا غاقب كيسنا ميتك بيرتن وياسن إنس ربنا هاف حالا فانا فولدرت إن شاء الله اتفوفورا أقول نمشمرن قبوتني غير خديجة ندقيفني خديجة وجرب بسناغون غير عائشة ندقيفني أيو عائشة وجرب بنوهاغون warra jannata keessatti garee isaanii ta'u rabbi isin haa godhu. Akkasumatti garee tafsiira quraanaa ni dhageeffanne quraanni isinitti haa ta'u. Nama quraana ni feetaniimi quraanni isinitti haa ta'u. Akkasumatti ammaas garee nashiidaa aqiidaa dhageeffanne aqiidaan isinitti haa taatu. wanni namni nama ta'u wanni namni madaalamuun maali? Aqiidaadha. Wanni namni madaalamuun aqiida. Wanni rabbiin nabiyyoota hunda ergeef maali? Aqiidaa barsiisuu barge. Akka aqiidaan namaa toltuu barge. Akka yaadni isaanii bareedaa ta'uu barge. Akka rabbi beekaniif erge. Akka maalummaa amantii isaanii beekaniif rabbiin erge. Kulli nabiyyoota ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت أن يركي قري عقيدة سنين كيسا أقرب ربي سنيتي عيدو أتسمت أماس قري فودا في هرما النشيدة فودا في هرما سن كيسا تقيفن يا أختي تينية مسلمة من فيسني باتي أما تجدتم أمسا أروستي داف قبل ندقي سفتني أروستين أما إذن إن شاء الله كنا أروستين تاو تونيس كوبير رجلتي تون تادي غير كنتي جلتي نام سسن كنا شوف كبويتني نام سسن ولي فرتني ولي راكيبلتني الله أكبر نام سسن يقباتن إسني في ربي نجا ولتانا إسني في جارسي إسني اللي نجا ولتانا يدعم سسوك الإفتن ربي والله أبا مناتي ولنتاتني يا إنت سنجرو يا أمتان أكما ما إسني ولا لو بس أمسي غرغرة جلوسان
dhaamsa san jabeeffachuun isinii dhaama. Ammas barsiisota keessan kan isin barsiise isaan lameen moggaa kiyya jiran tokko sheekaliif kun ustaaz Absalaam akka gaariitti tolchanii isin qaraasisanii mee mooraalii isaanii takbiirtaan haa godhaa. Maasha Allah. Isin barsiisaniimi? Ni jaallattanii jara kan? Haalli isaanii ni gootanii? Jarri lameen olumaa? Jarri lameen? Jarri lameen? Isinilleen? Haasinni isaanii? Haasinni keessanoo? Umriin isaanii? Umriin isaanii? Dheertuma? Keessanoo? Teenyahoo? Rizqiin isaanii? Rizqiin isaanii? Keessanoo? Teenyahoo? Tadarasaahoo? Walumaani? Allahu Akbar. Jazaa isaanii Rabbi haa kafalu. Namni nama barsiisu jabaadha. Namni kana isin barsiise jabaadha jechuudha. Namni yoo barate malee naman ta'u. Yoo barsiisaa qabaate malee isin baratu. Akkasumaami barsiisaa kanaani halaalii fi haraam gargar beekan. Barsiisaa kanaani ifaa fi dukkana adda beekanii jara kanallee Rabbi haa milkeessuun jira. Amiin jaa. Muraada isaanii Rabbi haa guutu. Eewa isaallee Rabbi irraa haa qabu. Darasoota keenyaas warra muhaadaraa teessan akkana isinii dhaggeeffatee takbiirtaan isin dabalaa wala kanallee Rabbi haa milkeessu. Gara saarka Rabbi jala qabadha. Waddaan Rabbi isin haa qabu. Diiniin isin haa guddisu. Duniyaanillee isin haa guddisu. Waan argachuun toltu hunda Rabbi isinii haa qabu. Allahumma amiin. Yaa Rabbi amiin. Akka har'a nu dhageessiftan kana fuuldura itti fuftan moo karaa murtan? Itti fuftani. Namtichaa doogu gammade halkan ji'a keessa wanni duraa badde jiini isaa iftiinnaan ji'a keessa waa argate waan duraa bu'e san argannaan itti gammade ji'a bara. Yaa ji'a kana na jee ol si haa fuudhu yoon jee duraanuu si ol fuudhe. Si haa bareechu yoon jee duraanuu si bareeche. Akkuma si ol fuudhee sis bareecha kanatti sitti haidoo imaan jaajeen Allahu Akbar. Amma isin addeella qabattanii bareeddanii akkuma amma eegaltanitti isinitti haa fufuun jira. Ni taamoon ta'u. Wanni namni itti fufuu qabu itti hidhachuuf hawwu barnoota waan biraatti. Rabbiin Nabi Muhammadiin akka jee waqul rabbi zidni ilman jee. Yaa Rabbi ilmii naa idee kadhuu jee. Barnoota dabalachuu kadhu jee. Wanni namni kadhatu ilmiidha. Ilmiin namni nama ta'a. Barnootaan namni guddata. Nama baratee ilmaanillee akkatti guddifatu beeka. Amma isin shamarran ogguganaa ol kaatan inshaalla. Namuu bulti jaara. Ilmaan hora. Namni warri waa beeku ilmaan isaanii kanaa tartiiba diin. Tartiiba barnootaa irra kaayyata. Qur'aana barsiisa. Waajiba Rabbiin barsiisa. Tawhiida Rabbiin barsiisa. Barnoota ammayyaatti aansa. Tartiiba beeka jechuudha. Namni waa takka hin beekne isaa fi loowwan walqixa ta'anii beeka. Kanaaf jecha hawwan keenyaaf shamarran irra waan gaarii irratti nu dhageessiftanii Rabbi isin haa milkeessumaan jira. Rabbi bakkaan isin haa ga'uun jira. Beenta Rabbi isin haa baasuun jira. Eewa isaa Rabbi isin irraa haa qabuun jira. Ija budaallee Rabbi isin irraa haa qabuun jira. Ammaas wanni ta'uu qabdan ifi yogguu qaraatii eegaltan saayibtittii teessanis shariiftittii teessan sirree isaan jira. Namni yoo shariika isaa sirreessee qajeelche khayri sawaab argata. Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam akka jedha namni nama tokko qaceelloo yaamee sababa isaatiin namni qaceele akkuma inni qaceele sawaaba qabu sanitti namni nama yaame sanillee sawaaba qaba. Sawaaba akka inni dalagee argatu sun ati tayaamtees argatta jechuudha. Hottu baleetiin jenni qaraan hoo maskite dheen hottu kun sin baasu jettanii yoo namti takka namoo as qajeelchitan sawaaba لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سبب كيد رب انت لدك هو قجلتين
diddiimaa gaalaa yookaan maallaqa doolaara gurguddaa argatturra santurra si caalaa jee Allahu akbar. Dhiirtini dhiira akkasii qajeelchitee yoo fidde barnootatti asin qibte diin irratti asin qibte sawaaba nama maali qabeenya gaalaa diddiimaa irra qaalii horii arabaasan sanirra nama tokko qajeelchuu irra caalaa jee. Saniif isin hundinuu bakka jirtan da'awaas godha wal yaama wal qajeelcha barnootarra wal kaasa salaatarra wal kaasa salaatul jammaarra wal kaasa addunyaan dhumtu gareen ayyoo Aishaa gareen ayyoo Khadiijaa jabaadha niqaaballee uffadha fuula keessanillee cufadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyi isaa Muhammadiin akka jedhe يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. رب سبحانه وتعالى آية مئة كان خيست يا إرجما يا محمد بيركتين جي دبركتين نيس جي دبرتوتا مسلمة هم دانو جي حجاب قدا وفت داجي قام خيسن سترت داجي قام تطلعيسنا جي أكدلا جاهلا أكدلا مجرمة أكدلا مشركة قام تطلعيسنا قوم تطلعيسنا دوبا خيسن جن تطلعيسنا هدي كلام دبتنا rifeensa mul'isina satrii naamusaatiin gabba haajii initti himii ijeen hundhaamsa rabbiin guddaa ayyoo Khadiija dhaame ayyoo Aisha dhaame ummu Salamaaf dhaame dubartoota Nabi Muhammad dhaame isin dubartoota Nabi Muhammad san jala deemuu qabna moo dhalaa faranjii jala yaa'u qabna ayyoo Aisha jala deemuu qabna moo faranjiin bakka takka ayyoo Aishaa jala deemtan moo faranjii Allahu akbar ayyoo Aishaan akka jette nuti yogguu dhiirtii addeellatee nya dhufte addeella dhiiraa sun fuula akkasi cufannaa jettela fuula akkasi cufannee bira dabarraa yogguu isaan bira dabarre immoo fuula firraa banna jette amma isin yogguu masiida yaata yogguu dhiirtii mana keessan dhufte iqaama yoo uffattan garee ayyoo Aishaa garee Khadiijaa taatan akkasittiin isin beeku ni uffattan moo ni dhiiftan ni jaalattan moo ni jibbitan hijaaba keessan jabeeysa rabbiin isin bareeche hijaabaan isin bareeche isin qaaleesse ifirra ficheessina ifin babbanina baarreen banaa bulte kabajaan qabduu jaan baarree banaa bulte qushaashaatti yaa'aa jaan baarree cufaa bulte immoo qulqullina qabdii jaan dhala rabbi subhaanahu wa ta'ala dhala isin bareeche hijaabaani hijaaba firraa fuutanii kabajaa ifin dhoorkina kabajaa rabbi isinii kanne firraa lafan kaayina rabbiin isin faarse quraana keessatti suuratu nisaa suuratu maryam suuraa rijaalaan jirtu beeka suuraa dhalaa suuraa dubartoota quraana keessatti dubbate ammoo suuratu rijaal suuraa dhiiraa jeen dubbannee beeka isin kana isin guddisuuf isin faarsuuf isinii kanaatu haada waa hedhu haada waa qabu akka haadaanneef kaa hidhanii odinkatti hidhanitti isiniin kuni haada nama qab haada dhiira as qabdee ibaadaa rabbiitiif karaa rabbi walii hiitu isinii beeku yoo gama rabbii dhiira as jaamuu feeta namni isinirra daawaa godhuu danda'u hin jiru namni isinirra afaan beeku hin jiru namni isinirra eeylii qabu hin jiru inna kayda kunna aziim siyaasaan teeysan laal yoo ni gurgurreettan dhiira gabbaatanii gurguruu dandeeysanii beeka yoo gama diiyyaamna jettanoo tokkoffa baatanii beeka rabbiin afaanirra isinii godhe ammallee warra biyya qajeelchu rabbi isinaa godhe daawaanni gootani wal as yaamtani dubartoota ammaa fi masgidani fiddani dhugumaan baanaga ijaabawoonni jabeeffattani iqaamallee ni uffattani warra fiindaboo rabbi isinaa godhe warra fiindabaafatu rabbi isinaa godhe rabbi isinirraa haa jaala kunti keenya nurraa haa jaala ergaggoo islaamaa rabbi isinirraa haa jaalatu rasoota keenya rabbi isin haa jaalatu
harka rabbi jala qabadha amin jaa rabbi nurraa haa jaalatu teessoo har'aata rabbi jaallate rabbi nuu haa godhu teessoo har'aata na keessatti kan rakkoon as dhufte rabbi gammachuun si haa ba'u ta dhukkubaan as dhufte caafiyaan kan si haa ba'u ta yaaddee yaadaan dhufte gammachuun si gataa ba'u allahumma amiin yaa rabbi amiin eessuma harkattee jaanii wal si haa gaggaafachiisuu eessuma harkattee jaanii babal'oo si kannee riskii babal'oo si kannee fooqii si haa jaarrachiisu yaa rabbi riskii fidii manannaa naqiifi yaa rabbi riskii fidii manannaa naqiifi ta duraan afaan dhabdellee ta duraan afaan dhabdellee ol godheetumaan kadhadhaa jajjeemaa fi nasaasaa ol godheetumaan kadhadhaa jajjeemaa fi nasaasaa si harka haa kaayu rabbiin diinii duniyaa maftaasaa si harka haa kaayu rabbiin diinii duniyaa addumaan fagaanne malee wal bira jiraa garaani'a addumaan fagaanne malee wal bira jiraa garaanii adu'ee yoo taate malee walitti deebisaa rahmaanii adu'ee yoo taate malee nutiin kun aalii waliiti waan qabnu tuqaa waliiti nutiin kun aalii waliiti waan qabnu tuqaa waliiti ummaan nu haa milkeessu rizqii tan irraa oliiti rabbummaan nu haa milkeessu rizqii biyyaa walii rabbi nu haa fan diiniis nutti haa ida'u duniyaas rabbi nutti haa ida'u nagaa rabbi nu haa godhu yaa rabbi aamiin xayyaara makkaa madiinaa qulfii nu haa kaafachiisu xayyaara makkaa madiinaa qulfii si haa kaafachiisu xayyaara makkaa madiinaa qulfii si haa kaafachiisu hagammaa duraa lafaatee haara si haa baafachiisu haara si haa baafachiisu way qulfii nu haa kaafachiisu والله كم ما درانا مولا في حريص نابافتي يا ربي آمين درسوت وانا مكو دنكرا نمت لما ربي سنياها فهم ربي سنياها حكمة نبيوتا كان ربي سنياها نتيب الله ربي هاها يا ربي آمين دين من بنمتي تربي تربي دين من بنمتي تربي Dayudak kaba rabbi harkini milkawa wantaka harkini milkawa wantaka harkini way rabbi gudda mudabine jalgaba nundabini hulina mazaba ya rabbi nu kandimete ya rabbi nu kandimete tanin kandisaba way qulittin jira jabdu abshirna ya rabbi diyandab abshirna ya Dikeenyumaan si qabanne takka sirraa garangalle Dikeenyumaan si qabanne yaa Rabbi nuu kannime rizqii dhuman qabne yaa Rabbi nuu kannime Dikeenyaatiin qabatanii way garagaltani garangalluumi siin irraa garagalla mee garangallu qayyatti
Ega tikenya kabanne tumafuf nami. Tikenyu man si kabanne takka sirra garangalle. Tikenyu man si kabanne takka sirra garangalle. Ya Rabbi nu qannime. Ya Rabbi nu qannime rizqi nu mankam. Rabbi bushra wallo, Rabbi bushra wallo. Ya Rabbi guuti murada jaalallo. Keessaysina kayyatu dera Rabbi ballo. Keessaysina kayyatu keessaysina kayyatu dera Rabbi ballo. Za'an narraa kutte arma turuun dhaqqabu. Za'an narraa kutte arma turuun dhaqqabu. Totis yaadun dandayu. Annama yaadu yaade ammas sinaa dhaqqabu. Annama yaadu yaade Nairobiin qabbanaa keessa turuun taatu. Kaadhimaan ijoollee teenyaa nama biraatiin taatu. Eebaltiin kadhaa warra Rabbii wayita biiftuun baatu. Eebaltiin kadhaa warra Rabbii Rabbi nu haa milkeessu. Namu waan feetaniin isin haa galu. Diinii duniyaan Rabbi isin haa galu. Anaa fi isinillee milkiin nu haa galu. Yaa Rabbi aamiin. Maqaan kee Mawlaa Qudduusii fi Salaamii. Maqaan kee Mawlaa Qudduusii fi Salaamii. Namuu milkaa'e galaa hajaan isaa tamaami. Namuu milkaa'e galaa namuu milkooyne galaa hajaan namuu milkooyne galaa hajaan keenyas namuu milkooyne galaa hajaan keenyas tamaami. Way Allah. Namuu milkiin nu haa galchu. Namuu milkiin nu haa galchu. Milkiin nu haa galchu. Rizqiin isin haa galchu. Nama warri isaanii mana firaa keessa cinqatte mucaa haadha abbaa kan kee mana firaa keessaa Rabbi haa baasu. Atillee hiree bareeddu walis si haa baasu. Gurbaa falfalaa doomaa daafanaa Rabbi sirraa haa qabu. Kasi yaadu kasi jaallatu kan si bulfatu Rabbi si haa qabu. Ya Rabbi amin. Tadukkutuu fi kadhukkubuus Rabbi nu haa fayyu. Dhiira keessaaf shamarran keessa warra dhukkubu Rabbi nu haa fayyu. Ta'arra ol kennine hoodhaa Rabbi nu haa jiru. Harkarra Rabbi nu haa godhu. Tan Rabbiin gayanni taati takkallee yoom dhala taati. Tan Rabbiin gayanni taati takkallee yoom dhala taati. Durillee numaa fitaati arrammoo taarga arrammoo arra taargaraa Rabbi nu haa godhu. Warra imaana chaarjii guuttatee gale Rabbi nu haa godhu. Du'aa akka walaloo qaraana kana mustajaaba Rabbi nu haa godhu. اللهم آمين. ورا صلاة شنن التكدوني جبي سورة بنوها. حسبي خير سلام فترى خير الواد. حسبي خير سلام فترى خير الواد. حكسي ربي انتلاتا سنب ما شريقتات. حكسي ربي انتلاتا سنب ما Sanimma syariqataka. Akkasitti syariqa nu taana? Kan akkasitti foo jaartiin ni taatani? Allahu Akbar. Wallahi. Warra ibadaa fi imaan hangale Rabbi nu haa godhu. Rabbi nu haa milkeessu. Warra wal jaallatu Rabbi nu haa godhu. Obboleessi daawwitee tuttuuteen tureessini. Obboleessi daawwitee tuttuuteen tureessini. Rizqii kan namaa hiru Rabbuma dureessini. Rizqii kan namaa hiru
obboleessi daawwitii tuttuute tureessini obboleessi daawwitii tuttuute tureessini rizqii kan namaa hiru rabbuma dureessini rizqii kan namaa hiru wal jaalatan wal jibbatan mee warri wal jaalanne jettu harka wal qabadhaa wal qabadha qabadha tisi harka wal qabadha wal qabanne dhiirti wal qabatte wal jaalatan wal jibbatan awwanni shamarran wal nyaatan waliin nyaatan waliin nyaatan dhugaa hima yaa wal nyaachaa wamtani wallahi wali nama tanimma wal jaalatani nama nama amatuni dhorbitani islaamni islaamuma idduuma kan qabnu qabiyyaalummaan ni deemna gosummaan ni yaana islaamni islaamumaami warra wal jaalatu rabbi nu haa godhu wal dhungadhaa bakkuma jirtan haja unjedhu wal allahu akbar takbir takbir akkasi jaalalaan rabbi isin haa godhu wal jaalala rabbi nu haa kan wal jibbansa rabbi nurraa haa qabu yaa rabbi aamiin barsiisota lamaan keessan kanatti ol tufaamee jaa eeggaleefis qabbanaa keessa jira dhabumarraa haa godhu mucaa seewasaa kanaa seewasaa rabbi irraa haa qabu isin sitti gattufaa jedhan barsiisonni keessan isin eebbisanii eebba isaanii rabbi isin haa qaban irra caalaan خيسن جنبي عليه الصلاة والسلام الرجالان إمامني خواس جالتو خواس نلين جالتو خواس إيبسو خواس إيبسو جيبا كسو ولا إيبتني مي هايا ورّي منا قبض نبّا منا إسني هاكجت ilmu إسني هاكجت كان ilmu سنون كمني هادو تو هادون بت ilmu سي هاكجت تابا منا كمني راسي عرب بسي هاكتب dira kai saya kasumar rahasia Rabbi siniaka namu wa fetan akat Rabbi hajo dini jabe sinami ukudin jabe sin Rabbi nisnu jabe sami dini ni kul fi Rabbi banam timi wa dini kul fi Rabbi arkat Rabbi nuhabu Allahumma amin ya Rabbi amin makan ke maula qudusihi salami makan ke maula qudusihi salami namu milka wegala namu milka wegala namu milka wegala hajan tenyas tamami namu milkin nuhagaltu amma isne derat ne sittin daba insyaallah awam mata rashi guyya bira kanin dufudam safabutin isini qaba arrata waligalati tartiban isini khannu sani tujira insyaallah guyya isnuma fi barsiisota kaisan irratti rabbi je istin gize bira dufa amma qur'anan isini tumura itami samboda damsa shekan kaisani damsa barsiisota kaisani tinggaltan insyaallah ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nay moment ni jalan na? Ini nay moment namni ni jalan det. Salawat Abu Sumalir maka salawat Abu no? Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته